Set 3 dilanjutkan dan servis pertama dilakukan oleh Bang Demi. Kosong. Halo. Tiga poin, 1-0. Masuk. 3 poin pertemuan pertama kali 1-1. Ya, skor sementara 1-1 untuk set yang ketiga. Padahal loh. Pindah poin 2-1. Masuk. Pindah poin 2-2. Pindah poin 3-2. Oi. Empat dua. Halo. Poin 5-2. Lemotim stok semua dapat panas pun beda. Tiba baru sudah ugu. Nggak boleh mana mau ugu. Trying me you. Le membawa sial begini ugu. Bisa saja le. Bisa Le. Biasanya na foi saja le pernah mau tigu. Mana mi sudah ugu. Justru dia pakai. Poin 6-3. Selisih 3 cm. Bolanya 4-6. Pindah poin 4-6. Poin lagi 5-6. Yo. Pindah poin 7-5. Alale. Pindah poin 6-7.
Pindah poin. 8-6. Alif. Ah, Dika. Poin lagi. 9-6. Poin lagi 10-6. 10-6. Lagi poin 11-6. Kay Manu. Time out. Pindah poin 9-13. Oke, tahan saya. Cari kaya. Tahan saya. 3. Ayo, bisa. 14, 0, 10. Pindah poin 18. Ah, siapa? Poin 15, 10. 15, 10. Dua kali poin yang lain. Pas ya. 15, 10. Ai. Antuan.
Masuk. 16-10. Tatang wasia, mamaya kita tumawa eh. Pindah 17-16. 18-11. Coba. 12-18. Pindah poin 12-18. Selisih 600. Sembilan belas, 12. Pindah poin. Pindah bola, pindah poin. 13-20. Selisih 7 cm. Oh. 14-20. Total dah. Poin, pindah poin. 19-21. 19-21. Halo. 22-15. Poin 23-15. Sekali.
16-23. Peringatan terakhir 24. 24 11. Cuman deh. Set ketiga dimenangkan oleh Hilih Serangkai. Atas kebaikan